nkoma wa wo hwe me sabre yi ewo eye Africa Media eso na ebusuafo ebre no anya awie adru se yede ensem a ekoso edi atentwie ni hunhum mo ensem no enyina no eba ebebesom ze de munim no ebna de dru se edi anaje se ye hunhum mu wiase anase sunsun mu wiase ensem anase nyoma edi atentwie no na de ekoso a ye betimi a link to sa ensem no enyina no ye bie eye ani ede amamo na abusuafo na wotwi mu ensem dodo na aba beto yap no eso atese de edika anase de eje ne home na wo omayi emu pa yem papa Reverend Isaac Owusu Bempa nensem atese asore ewo wo mayi emu na abusuafo me ne wo kasem so for panyi a atese ni din edem Prophet Amuakon Ata wababa meki yes some revelations bi a wo bie Ghana fo ni dia fa nyoma bi ho amadodo na kase papa yi ena aka wono ena ayeden abo eye eso na ensen we se wo kan ye ni huhumu nti yentimi nti ase na yentimi hunu se ampa de wo kan yi ene no ye the same anase de wo kan no ene no enye the same ene same mo be kai a emre bi atwam a chese be busumi miensa be nan mo achi maame eye konfoba agrada wone ye papa Reverend Isaac Owusu Bempa enya nkasa wo mutokwa ne de start enye nne enye nne na enumwa wo mutokwa ne mu no we tuma ne yonko na we tuma ne yonko na we to na eto eno na nam so ma ye maame efa Reverend Isaac Owusu Bempa emfonyi ede hye eye water closet mu na ebra wodi hye water closet no emu awie ye na chese wall flash no ensem a wodi etu dwana na se ne ensem a wo kan ye eye se ane ye Reverend Isaac Owusu Bempa wo hunu eye ne level eho ene ne level na na wie ye ena aba na no na ye papa Amuakwata echiremu a ebra ma me ne ye sa ade no ewie ye na chese wa ye incantation ede gu ne photo no so anase ne mfonyi no eso ena chese o ma ne flash enti na chese akwakoye apama na aduade bi ena ekoso ho eno ena na wo se ebra ma me ne yes anan ka chese ye papa yi wono so mpe eye oil na nka wono so mmompa ye anase won like on 45 no ho na one make sure se sa enyoma ni nyina na na se nyema na ma me na ye no emu ebetimi atete wa anye eno ena edi ni nyama bedu sampempen so se ade a ma me ne be ye bia no obe try so obe retaliate ne no ena ama enedey wakwakwa twere eye aban akukumu a ne nsem ewo kota chese ye di a yendi emfa enwiye ne nsem we beto odwana amadodo na chese abo wo mu pusa ama wo mu ka se empa akom ani nchiremu ye bapa na bebie eye enwoma eniso na binom so hu ni se we die eye den enye hwe wo ntokwa na ena henye mu anase wono anepe obese konto anepe na homa so ne kono anepe ena wa mama me ya agige no akwakodu sa empempen so ni we die ma ye fa me hye sa nioma no krampo na ebusia ensem we menko amintimi entna eye eso eno nti ya fa enindifo ene huhumufo acheso mbetimi aboa ama yetimi edikodi eye ensem we eno nti monka me hwen na me fa mabedwafo emfa enchomo na se de mu no wo mo mensa benkum eso eye Malam Fari ena ebiemu susu no Prophet Bernard Esiam or the Holy Ghost and Fire Prayer Ministry and woman en kofo ne day ye no wo mo ebo edebra ensem no emu na se de nkomo no ebekono for wadwinche no so ebra ebebe som yen ewe ye comment section na wo nsembusa no so no de to eye eho no na emu a se de nkomodidie no beko no yesusu ye nyabra ne akenkan ede amam na no ye se na efata no yetimi ensuso ede aba abebe som na enu nti we de prophet memo akwaba Jesus ka bibi aboko de Yami adum ye ho odin pa ye da Kristo as Malavari yes ma'am na de was wa me show so me fra oda baba bibi aboko ye da eye Ewrade ase na we de ye ba eye nsem odi for we de be free eye wo so akoya asofo ensem ne na echese ye papa nsusu de ne de ababa beto eye eso wutie de ye papa Prophet Amuakon Ata de ababa beto edwa se ade na ma me na eye ye na se konfoba na eye ye no enya nsunsuanso ewo eye no so nukra bi ewo musa sika me da wanu asma me nchia motiefo akirikyiri ne benche ye okay onse ejanan ya de bia eye physics a ifiri nipa ho na ejanan so de ejanan bia me de minim se dan ejanan bia demon tim okay
demon a friend no Bapio. Okay. Why it is a dragon. Or tisa a janan bia even in paper for imam for no ponim. Okay. Demon a toilet bia you demon or team. Okay. Enti say obi timi you picture. Ati ase na otimi flash to a toilet in and answer a public toilet and answer no personal toilet in pa wa asem kikere. Ati what you say oh no enema tantan ko an ko. Okay. Oh ena unse baby a eni kwanse ye dodo ho. Okay. Say obi benya picture no dia kwa ko wura sa ati bia no. Me say last me catch us say they are shutting the man down. Me can turn it down. Because he will never rise up. Maybe from US. Matilda Yaboa or so. The matem Kwasiampeni D4 Jimmy D4 and some brain me shed yoma ekwa eba. Maybe Yami D4 and Yamisha for the or some mechanical correct. So what you say? Okay. So man can correct was some to on the day of judgment. It is Casam Yabusha media because a full spiritual, a young 100%. I want to show. Yo, odi for your papa so near what me adumu su konsunsan so no ebi. Na we ya ba eya wo so. Yen hwe ya ma me konfo ba ebra na oye konfo no se de na wone ya papa recognize ko su bempa eka. Adenti na all of a sudden nsakra ye no emu no mom na entokwa eba eya wo montem. Wo hwe wo mo ensem no ne se de wo mo ntokwa na ba ti akokodum pepe so aye papa yi. Se wo twere eya aban kukumu ade na wo susu betimi aka fa ho. Yo, we don't say why you write him say me make some movie. Na anka asofo nso ne abosomfo de enkomu twaka. Se ga bu kese o gonte. Ana me bo. Sa. E ba ne sei ena mami we pastor se doso. Won hu bia o take ne so su bemba. Okay. Me de bi dikan bi sa me. Day one. Okay. It is a bibi koso. Me ma dwen o. Okay. Bibi koso. Se pastor on the two. I tell them I'm in one tackle. On tackle no okay. Obi a wo de wo so ye pastor. Na mensam na wo de wo ye de. Wo ka. No wo so de bosom no wo ye. Difference ga boy wo mu ntem ti. Yeah, Ndokwa free he. Okay. Na che se bibi akoso wo suma se. Wo suma se. We na kire se. Wan kasa no din a oni kam nyame o da bibi sha ho. Bibi sha ho. There's no way me obi ti sa grada be huna me nyo bia o. Unyo bia ba unti o confront me huna wo ma ne nye yie. Me that no ebi ni ho. Ebi ni wo. Ah, how? Inti so for ma kwan ma confirm huna na na che so no ana I don't need na che so mu chia. Mu chia baby. Because mu chia dey as say boy dey. Ya dey go kan say boy ma ni yi. Ye. Okay. Ah? Yep. Mo ye na ko chia. Mo ye den ko hia. E den na ko so. Okay. Asofo do so. Yeah. O mo bi edi. Ade na odi na ni asi wo. Nya dan ka Williams na wo hoyi. Ade na ma me no one take no. Okay. Papa ya the owo your friend say Jenny mu ho your friend say pastor. Pastor Penny a owo Agina Sari ana anyo. Okay. Yeah. Ade na ma me no one kana. Yeah. No one way ni pa no ehun say the ot. Comes say mo be way mi way chi no. Okay. Yeah.
national TV mama o kan won tay ohun a o se mi hu yi o aye say ye o ejira mo ano there's no way TV mama on phone national TV mama on phone o ti se o ka se on phone so abi ha obi phone so dia friend a ye dia brand no ye dia brand no o kasa o no on phone on fi kura o ko ni de wa TV e wo ho koran kwa TV ba ko koran kwa se ma na e ba so sa enye se bia o be hu se nipa eti ho da bi o da bi koran na e kan ya kwa asa nti ne dia ne ye se ne sum no ehun e dia na wo ye ya de se wo fi wo bia the pastor say ehun ayi flat screen ayi 100 inches ye dia to them wow malam ye besan aba eya wusu ebim odifo said na wo ma ye hunu se eye humu nsunsanso ewo eye ho no sunsunsanso ben na ye papa yi obe face say we dey ye hunu se nka physical na yakwa akwache no enti sunsumu nsuso den biem na besan so akoso apart from the physical one na ye hunu no se me da wano sisika unse empanimfo si ade bi di kan si wo anopa bi di kan si wo honhom okay unse eneno adifo no ho ba sama from 2019 dia ba bepem 2021 na unse eyade a ewrade a release wo honhom se adifo ne asofo ne nyanyame apede ne na pede emfama no se de wo se kana asem de nye ne sa na unse eneno obia begina wa me yesofo obia begina wa me difo se de na no me kire the qualities of a man of God no na me kire honhom nuoma o ye nyame akoa Bible say nyame akwa de ema bufu eni wanim. Sikwati asi. Na aya me mpese make kan scriptures edi atem. O se enkwasiafo kukum na ebufu etie. Enti a man of God de o se nyansa nimde e wo se ohunu de o ma woni da ho. Na oba be nyame sofo no Kristo na oba ye no. Ya tinto sugu ne su ye bobo ne ma. E ka chere so wa honhomone. Na odi tutu ahomone nketo an o Beelzebub. Beelzebub was one of the grand masters of Lucifer. Only Lucifer or Tewa or Mochan Mosia. And to ye suffer ye divua. Yamiana money to tea and a Mosima or the Yako baby. What I say will be up a so called heaven. It is a suffer to be an act to be a tessa, the uncle run maybe my tessa. That means you are not a man of God, said the Malam Kayano. Or suffer dear, and then the banana on the comfort baby. Onipan osachira kura mpa kakro de behunu na manfo okay mene ebimba nso okoda ase the 100 million kwa asori de mo ekoye no mimi hunu say there is something coming up what you see a strong we pressure a strong one coming up and I won say na enenu mamna is ordinary dream e di biti amanfo say de malam kan no it is true o comfort body e dey connection down ne osofo ntem okay 2 Corinthians chapter 6 sika verse number 14 to 17 o si twaka be da bosomsom fo ne nyame asofo ntem ba se mo asofo ya nso ne yesi mo nkonko twe akra ni nyina da bi akra na ye twene fa nti de rade ama yenyansa okay ni no die se dia dwen aka ho what you say o si men ko wura busumfi ho se me nko fa so what you say eni ni nkonya twaka bi antarasi bia because onanti sumu wo mo be so mo twe han man ebra sumu and also do one quack definitely there was a soon overshadow and overshadow one and you might plan with soon near Willis at the amount now for ye young me make us so many upon 100% and I was a man of God no baby now because of sikati we are baby okay a hunya timi we are baby and then one my fame et me take you up ye any fame nyankopon de wo fame okay ye stars nyankopon na ye star okay so what you say enti sa wo ye nyame sofo se ahobrase oduo obuo e ma ye nya won asem bi nkada kopem Yesu Kristo ahu Yesu oba bebu wiase nyina ten enti se osofo of your caliber o ma ye nya won asem dia meka se ma men kire the spiritual cages se ye nya chew physical dia banka ba egu nsa eduko wura fiase a cages ni 7 okay akwa se cage ba kuni ya do se wane de padlock aloke ni atam cage ni asa no da cage ni asa de padlock e dia aloke ni atam cage bi no esa dia asa no da 3 cage ni de padlock aloke ya tam se busa ni dia aloke na fei ye de ra sunshuma kwade dan okay
e demon bi a ne ni ba akobɔ na se no kuta sekan e no gina no e tie nya lo ke o de se sunsun prison wa o ye ten o se last na make asofo bebre ya keji wo ba physical no they are boasting of their selves. Okay. What you say? Ye kasa bebre but Christian po ni mom. Christian ni mom. What you say? Enti ye demonic ya eni kwan se dodo ho. Dodo ho. Odi for ye besan aba ye wo so. Madam, ye maami yi ebra wo frɛ ntokwa a chese wo frɛ wo mo ye yi. Na dodo na susu sanka nyame ni pampo de anka wodo nka beja wa asem de amanyame anasa wo de wo ne beko wo honhom fam ene na sese ono aba bonte no abeka se oh me pe papa yi ntokwa na so afi me na so kwa wo kɔ hɔ no sen na wo hu no esi efa ya na ye wo kasa bi ye kan ya se obi ana nya ye behu so wo abotre no woni obi a the time adie bia aba wo so na watching why so won't tea. Okay. What why so won't you from Bema Wabotre? Okay. Wouldn't I see a frail pastor? And I say, Mama, and I said, Malam Penny and a booty. Yeah. And you be what takes a Congo grab for one way the day. Okay. And also the day. Yeah. Let that be that so bizarre. Also for the woni bosom obi a woyɛ bosom any challenges maybe I know what sakra ne de na ba Christ maame ontimi o yakopon sakra nipa ontimi sakra nipa yeah ko kanya mensam ne kire nipa na asa e wo de ka no frama nipa no wote afa no fa fine am fan so no na se last week here I think last 2 weeks ahomachi bi twem pastor bi preach what down okay mi wo say agwa bi a wo no mo sanko so pastor na nata o tu nata ade a wo say ade na wo be preach say ye no mo san ade o wa mi su na me say masa preaching there you hear there o be preach a e be ka obi yeah untimi enya wonti ye jai preach sir but jani mu no jani mu na so kokoshe dem so preaching e ko mu so ye nipa anya nyankopon wa ma nyansa na adwen e ko mu say so jai na ko jai be pastor no want me ma unjai na he wo pa pastor no be preach o pa kokko no monsa fo bia ho na wo kina wo na wu a ho na be sure ho na obi hwia nyansa so ntimi dia me say e da so ka me ko su be pa asori e na be se mi jai o kan say na so se mi jai to yi sign e dey church me say church members ro munya asori ne ho na so yes san so na chese wo hweti nyankuo no abo nyankuo no heaven o de mala me ba Jeremiah chapter 23 verse number 1 etifia sam o se ahwefo boni a wo mu hwe me nkono mu nue okay wa mu wo leader yi ye gina ye leader so se wo na wo be kan botre asema wa abotre wo mu akyere ye na ye nso ye sua na wo mu na tomatoes case we what to Land Cruiser gumu fuel puo ko gina ni fie ye be ma de no wura ni fie ankobo no on refio wa be ti wura fie o gina ke gina no me see what my ye be ma sem ofie no si we e se me ko bon undu ya de no wura tie video no dia o ba na kan o ba se we be ma wura fie no ono se ma sem o so ya ba fie bra yeah obema di okono fuvim o ja bema nti ho de me say osu bempa wa hwase se team wa hwase wa hwase we me yanke kura nche nipa no osu bempa me penasem o me penasem but wa hwase he me ma me ka to so hwe bi o ntimi fa mi go hwemu yes o ntimi fa mi go hwemu me na nya ko ko wa ba me nyansa ne adwen me se me ya wo do so way out na wakwaye pastor penia nipa pempem le sha wase se wo kanya me se me kire o no wa ba be se we akwa lidiu mislead you oba be se o ko mislead you a wo tu ka akwa ni fie na wo ne say normal because bible mu ma me nyama we abodam sem
Abodam say. Eh, when nyansa. Odi Bible ya sha Solomon mo David mo ni nyina ma na mo hwe ase. Eno no nyame ma omo. Ono no so. Ono Yakobon na ye ni bibi sa o se je be ya meme na wo. Ye be wo se saje we e be wo ha. Okay. Yeah. Ade bia Yakobon ye hyehyehye ono ne nya ono ne na difu na so fo ntem no. Happy no. Wo ben tira baby nka say ye bone bu. Ye bone se Yakobon pa ye nse jeni se meme na wo no. Ye steady. Okay. Ye nipa. Ye ni na ho. Onto wo de ye hwe so de ama ye. Ye ama me na wo. Okay. So, nti ye koye ne ye hwe ase ye ne ye be kojam. Ye ne be kojam. Malam wakasa ye. Mama men kan comment kakra aba na ye nto ye nkomodidie no so. Suwa TV o se spiritual man who preaches God fighting his battle in the physical. You knew that the woman was demon possessed. Yeah. Yes, you made her your friend and allow her close to you. Yeah. You don't pet a lion no matter how harmless he looks. I will not so ne dear no yeah be must say you are doing well you that say na just say yeah comments na ebi aba eno no acho so mo ni say why would him say ni pay or a possessed person because obi a wo free akonfo mu what dey nsuma na enyoma di eye nduma na wa sakra efie na watimu no kra mo won free me minim so awo oyo nipa abo nipa me owo tutu ne sin nyina na mehwe kra me mane mbembe Yeah, because ni hu yeah na obi a oye na me da me te se yesi agrada o kaso wasakra kwa sorry na me so oye aye fragada me kan ha de bia aza oye nipa okay obe nipa de timi ye bone na du baby wo se manya no ho yeah bet me hwe ma me no meti wa na me hwe ma na me se da bi we de eye bibi keke bibi keke nti ni bibi no na wo da ne dia na ye hu no ni bibi no de timi pastor penny no ni bibi no o de oso empa me yo osofo aho abosun sem me preach kura me ko ka abosun sem bro me mom di because take cruise the moment omo pa the moment I go mudini no mudini koso yeah wo mo tumi de chenya me tumi ana there be say Yankopon de ni tumi e wo okay bet ni tumi no e magirigidi o yeah e breo no because wonu Yankopon no o ma 200 years kura na e wo be fi say 200 years e do so be kiti ma no yeah Yankopon ha on the ma mo sa homa no mo de mo so mo sa bet mo be ba to me seconds mo ba to me yeah odifo ye share kwan as say bra che say nyoma yi ekoye no ada bra ye che no krampo no ebebeto odwa say che say oyare e ma ye de nuko kopie mu e wo eye ayare sabia ne de kika eye apart from say enya sa ye akwanya na na say sa ohaw no e wo no so ye timi de abanka ba gu ne nsa no ni nipadua mu no nso no den na betimi adan die e wo honom because ye hwe ya ebu wo honom a nyoma betimi bɔ no wo huhu na ama enu nti no otimi ye mre ekrotu no nyoma bebre wo hwe ye papa yi a with this issue say ya flash ya wo picture wo toilet ya water closet mu na ebiem ye de abanka ban so agu ye wonsa no in physical no so den biem na betimi anya nsusun so wo no so nyoma be na betimi asan sisi apart from say brand nyamedwuma ase no unse sika ye wo obia wa abofo a wo mo gavin okay what you say aside that no uye nyame sofo dia ya san so afo techere man ho okay onipadua no uye walking bible what you say usunsun ne eye power of the Holy Spirit wa feel you enji say answer na assemble ba no ananse hunhum ne dia asem eba be ma ho abofo na twa ho hia e be question die odi amane ni asem odi bro ne be question no okay so we die masra no or say do my prophet no harm what you say and touch not my anointed it is yet to be touch the anointed you do a prophet a harm there then there is a big question mark okay see what you say okay mama chira ohun so no say assembly ba yesin konwa ohun say yesin konwa ya okay ye di asem what you say it is ye bu asem na asem no udi bim na udi for dia ye de hu ade ne be ma ho see what you say enti na abofo no mo no abofo mpefin o okay
won ko mpefi Kristo ne nam ompefi enti wo ye bone wodi bone na okasa kyerɛw hwe papa owusu bempone ayi opam word adakwanya asem hwe atemdi dia empanifo di wo mo man ganem me no ma me twa asere wo ma me twam me ni we sei mo na so cruise we asori tio na osofu pani ti mi tinanum me no ma me twa asere 21 times 20 me chibi mi hu bi Duncan Williams no odbie na no kasa just look at this nteme nka me Kristo ni a ho na me kwa asori okay sika just look at this ya do mo you want say be why you see we leader and money pie fi wa no Bible no crack makura oni o muti dem kura won ko mo bi wo oni o ma me be bo mo mo nte yeah you want say be wo ha me mo nka nka mo nte won say show immaturity wow na asofo de bi akanso na nsamfo ne enkwasea nwoma ebi mu ye ene nsamkwa bi a concert bi a yeyi osofo a olidi a congregation be 50,000 20,000 ebe gina dom wanim minu ma me twase oba yensia sports stadium yensia na me tiro nya me tumi Bible say pastor Ben na emre bi no o ka say ohia konfo bi wo Kumasi Stadium. Just look at this. So for Bako, I just say, me refini di. Satam no. Me re hoy. Ese kokubonsa mo, ohia kokubonsa. Wonu kokubonsa na nanke. Me re hoy. Just look at this. Me re hoy. Kokubonsa bo aje didi. Kokubonsa. Hwedwuma hoy. Na fa ho pastor fa ho. Ora ba sakra. Yeah. Bonsam kra nya me tuni firi soro. Ebe tofo. Na antena. Onu Yankopon ne pe so pe obetime sakra no bonsam e mo ne na tena e no se da bi we me mia na kakra pia no tu baby na wo se me na me ko there you pastors menji ni say asori pastors mo pasting na mo ye no we you for anti no what busa odifo there you mo ni enye mo ni na mo nyamensam no mo dey polish no mo bi keke oh yeah bibiri no clear maybe there because you were mo sister station bi wo ha me ta hwe ni boni di bonia na edu baby o ti me ba se me confess oba o ti me be ka se na me ni pastor say ye kumwe ye ti me ko twinsuo efunu nsuo afu eno de he me say yade e wo ho be men ko bo baby di ma embedane asem enka se bra be kirechem yeah omo mi ya efu adwuma amafo ma mo contract yeah wo sa banage na efu wu a ye de kikire na no ni pa bodwe ne amafo kokoto e bi ye nyankoma ono pastor so no ti bi koto okay obe suma okay odisika kase ye no asoma ne de abre no na wa pastor de enka saade no wo de den efunu ho ade efunu ho ade ye mfa funu kwa so de ba wo de koto a na mesnya efunu ho nsuo upia no pa bia ese okuta bible the bible says efa ho brade I say body splash no na chese wo no wo as a pastor no wo dika ko agra da no mo ho akwa je yeah nti wo no mo mbu yeah because a society amono so no akonfo ati ase na wo china pese wo chese wo power na agra da ti ho hwe no to ho bra no be bre wase because wo ye champion wo ko ne ho yeah every bit na ka kire mo no say obi timi tra wase me timi yesika manipa one city grand but no timi get osofu me say one city ni but no timi yi because who gidie say wayi obwa onyi hu na odifo ye hwe ye papa prophet Salifo Mako be kasa ye na wo ni sisi ye papa idi ohia ye mpaibo betimi asakra enyoma mu di ama no empire de bebo ba nipa de nye na adwen se wo sa kire fi na kwambo oh who say by this time they wo no wanu ne ho wonya no ho ya bi o ye na hu se enyoma wa ye from tetete enyoma wa gine mu a be
so many years. What you say? Aha. Ayama. Erade so de o twɛn ɔbɔbɛ okɔkɔ. Jai de o ye no. Jai. Me sofo nye sa, me difo nye sa. So what you say? Enti do na cap na yema dia, ɛna obetua soka. Aye man so ye na time aso. Wow, but enye fe as osofo pani. What you say? Osofo pani. Maybe dia me hwa. Aya me ho saye me bibi. Because of baby a waduru ene animonyam bi a wo wanya. What you say? Wanya enipa animonyam. And what you say? Said your mommy from America, Mama to that boy, said what a mouse said. Mala may easy. Said the Bible, watch the man of God, now see. And ra attend the day. Oh, Queen. Attend the day. Oh, Queen, a brown. And yeah, Queen, Yaka. Omun Queen, I control. Me two I friend Malam. Obi beka say bi am Malam bi am for Pablo. And yes sir. Yeah. Dia me ba kai kakra okura na me ba me ka kire ni ba say. Yeah. And yes o. Yeah. Na ma ya shade o. Yeah papa Reverend Isaac Osubempa o make statement bi say wo sika na wutimi aban mu mpanifo na say wutimi eto ayeye de mankofo bia wutimi ka wo matu o ma no tum e di free no kware na say atentene ne a wo mo de ma wo no wo ni say no so ka ho bi krampo na ama na asem no asai me bawo to asem mamala me ti ha samabem Bible say as nyame akwa ema woni minisika. Eye part of the calling no. Okay. Ema wiase ade kra nya ofe. Enya ofe. Eye part of the calling. Because wiase ni atwamu akọ. No akoto pasta. No apọ ne ho patan. No nam. Waye ne ho ni ti Jerry. No nam. Hey. Sika. Oso na oso ya pastor. Just look at all this. Hey. What you say? Osofo kwa komo obi ademudie. Oso na abode asori bia na mko. Komo obi ademudie. Just look at all this. Mala we de. Na nwanwa na mobo edi man Kristo som ebu Kristo som ani was first class. O say anuma we bi na o say kasetia. Masa jama eni Bible mu. Bible mu. Pastor Pompon. Ena ne ka ho. Jeremiah. Pastor o ma sra mu no mo fu adohwe. Na o mu atentene ni o Bible mu. Jeremiah ka kire o mu. Enti se yetu de twa asofo apom o man ganem. Okay. Na cross akakaka da o mu ko. Se me nwanwa se cross ni da o mu ko ma e de di wo so mu yosofo o. Ana so ko bo clerical na e de di wo so. E na na me ne me yiri ko be. Me ka sa ba ko pastor e tire ase no ofa phone. No afra sorry ma. Ene de matu kwan o na me refi ma nyasika ma me yere pastor kan ko tire ni ba ma nyasika ma me yere o na me sro mpese o ma me yere 1000 Ghana me ba nso na pastor sedem onni bia ka kire asore ma ne se enne no kra mi ni bi na de wo mo abeke ka mo nsa se dia ma ye papa pedi oni bia ha me de bia na bi de change fo na ye fa to a change fo wo ti wo to me ko no wato njende o o se de mo bia mo ndi o luwo hu de ewiase de ekoso o so ti ka mu twemu a bia no obi ewu ye de ne ko de bi obi se de bi obi yare ye se bra openi bi na invite no wo bra ne o ti ka mu eno kra o ti ka mu ase ya din ompa ne ho asem enso be ko ni fie no enyumre ya be ka ba ni cham kokko hwe nchensi a ye di ngiduane apie nipa ba ko otimi kuta fu flat say no di begiduane akọ efiri wa akọ akoma no okay akoma no ba ene asofo yi edifo e ba ye mpeni wo prophet edifo mpeni wo nyankomo edifo yi wa na ne o hu so wo so ade ton gidi sana nyankomo aye no so why you wadwe say obeye nyame edwuma tino ho ye wadwe say obeye boga fa ho bebo me me na me na mo boga na mo boga nko on se me nya wo so ase wiase ye de wu bi na wasade
wadane ho abotokura uye pate osofu bia ubehu se bosumura bi takini bia no that means bosumura no company osofu no come ni bibi woni ho aya hwekwaku bonsa memre bi atwam de ode be bai okuta asofo 1000 tu wo Ghana na so no krampo na ni TB Joshua no ne kun ya chese wa wie nu o wie ya kasa na ko ne tam na so ne nyame fa no tu be fe no ba be ko bonsa na o kasa no ono ano so be do so be wu oh yeah me na ewu asem de na so wo de obi abekọ that's why nje ni e fa ko to ni pa no so ya pala so ni pa ntibi nye ni pa hu aji nyankopon na ase bible question ni pa to fa from jidie ma nyankopon e ni pa fa jidie nyina ma nyankopon yo we de ye bre no kopa ye de yankomodidie no ebesia enesa we de mara me wo so wakasa pa waje odifo time bebre nti we me de free wo so o kan wo de ane ne odifo so de ne de etwa eye eto na tese ye de asi sei o hwe se de enoma ekọ ekwan a asofo binom eye wo mo enoma ewo mayimu ne de enoma nso so a ya akonfo binom nso so ne asofo binom eye afutuo ben ede na wo betimi aka ede akye eye enchima ne mabu na wo mo ehwe wo sabiri e de o be pem na enchima ne me de me heme so ye Christo ni na obekọ asore a sa type of cruise we obetu na asore mamu nko ho mamu nko ho asore nkitikiti e wo fie mu nko ni bi okay ya tams hwe pastor ne se de otie okay edifo no hwe se de otie no wedi nechi men sore nko because of say asore we agidi na wa sore akọ wo ye ni dem bia ba kwa to collection sa obeju sika saadi o be kiro o di bebe kwa sore o nkuta 50 Ghana was en de me kwa sore hey just look at this o nkuta sika was me kwa sore masana ti ye kwa na nkuta 50 pesos kwa o be kwa abroso nyankopon na okọ bompa ya ma yeah enye ni so pa ofere so okotina so we ye be boze na ti se wa kasa nya nyamsum na okọ som because o se o kwa ko bompa ya no o se me fere ya se mo bi ehwe ye hu ye o okay ena oh abosonfo no omo woku okay yeah musu amoye pastors na mo yedifo musu wo woku yeah bedudu na eta ko abosonfo no ho na ekoji ade no mo ko the secret o na omo de abesiesie omo asore na ase yeah na omo de agidi na me de obejaji nyina be nyankopon obi me see de obi dua bia no betwa so abama there's no way so be dua bro na ko ya toko yeah ensi da sa wuta ko sai cruise no wa one day ka bema o ka be ma me ti we o ka cha mi say we wo je mala beni won ne me nko ne hoda we your software wa beni so me nko e na be ma me yeah a nyankopon onye bi ma me yeah me ena hu se makuta bibia nyankopon na de ma me yeah ye sori sisi ana o ka se malam je wan sidi enye wa komam na de ma me wonu nyankopon na hye se sa wan sidi me jefi wo ho wo de ma me yeah ena o de ma me yeah sa utimi nya se gidie we ya yeah de bia we free de bia we free kan o kreche oni a yeah ene na ho kire mi ni bi yeah boami oni bia oh de mi kuta ni o de jiwe okay but maninya oni ni pa ni jem what is it pepe yeah entro de untimi nye pastor kontina wo se me na me yama yeah tu ni tu mi papa no na me ya ko to aba me na me tie pastor bi there is no way na na go for me power don't be so kontina there is no way na your mama be what the fine oni wan dia nyankopon na eche ni to me o okay he your mama papa wa da nyankopon na de ba ne ba yeah na go for the papa wa da nyankopon na de ba there is no way we people do you hute yeah na o bon to fa de amaye na ye di si ni na kra no mo me nya hwe yi okay ye na ya ka no enne ozu be ba na ne dia ba o no kre ye di fo na ya ka no ye nya hwe yi okay oh yes ye nya hwe yi obi amani yes because when dia ba yi obi dia so na kwa so ba obi ntrefo ya me make ya me ka chiri ni pa no odifo unso so se de enwoma ekọ de na unso be ka che wo yonko asofo ana se difo wo mo aka nyoma wo mo eya ebetimi di unsunsun mo ana se hunhum unsunsun aso abramu na nso wo mo enim na da ne da wo mo goro ede kosa bia wo na no so de na betimi aka de achom na yemfa ensi odofo mesre Galatians chapter 5
Galatians chapter 5 verse number 16 to 26. Ɔsɛ nyame honhom de mo na mo a na mo nim rase. Na honhom kon edo tia honam. Na honam kon edo etia honhom. Ultimately live by the flesh, I'll be praising God Almighty that. You must always be a spiritual walking Bible. And I say you must always walk in the realms of the Bible. Mesrao, your boni bi wa udia eti wachi unkwane nyina. Meti ya mi nika obi seme. Menkoya za, menkoya 419 enkoju obi ka. Meti ya mi niska menso so mi hu. There is no way amekwa koyo obi aza 419. Mesrao se nyame ehunhun ewo wachi na nyame sunsun eka ho a bra de obeye bia be yi e bia peso hu osofo bi se ofiri nyame so ofiri nyame freme mema wa yade bi wan kasa ofi obehunu se sofo no ofiri nyame ana so ofiri nyame asori bi na akọ se de malam kan no obeso hunu se asori na akọ ni nyame hom nete ho ana se nyame hom nete ho freme ye ni nkomo mesraw baabi a yedru no me de bia me ka kira nyame hu baabi a nyame hu ten aso de man mo no so because de malam ka enkyerɛkyerɛ papa ye de ti won wo ma so le no ti misraw hunu han na hunu sum media prophet Bernard Esia baabi a ye som abeka Old Eleganza House Tuesday bia ni Esia ye bom pa ye pa nyame asem pa ete ho baabi a we bia betima frɛ me bia mane no ha bi da so a ye hunam ye mompa ye mfanta wachi na awurade ehunu mobo mesraw bone ene manyankopon enti ni pampaibo bone ene mani pe wuntam bone ene ni pa be ko huwo muntam me number betima rochi mo sini eye 0249 631 876 0249 631 876 anase 020 3851633 020-385-1633. Peace, shalom, bye bye. Jo, odi ya beda ya wase malam osusu nyame ensure say nyimu nyina ye to ensa ede efrem na amampupu muti na mutimi ma ye dwumedie ye aye krabehwe na busuafo aha na ebre no ebe ma ye kwan ama ye di ye dwumedie no esie a enesa na ye di esie no we di comment bi a aba betwemu a enesa mama mefa entwem ye fancy ye nua so TV wasabe bo say akua Prophet Nigerigazi said if it was Mahama he will not treat him this way, but why is Nanado treating Owusu Bempa this way? Enemies turning to Nanado friends. Malam, obviously, Nanado will treat Owusu Bempa in a different way. Kaya Mahama and Kawaye ni. Gana mranzo nche ubio. Nanado, enambra we chena. Inkasano bekum. Ade Owusu Bempa no waya hai. Emra na cheno. Yeah. Nti asi ye didi no watch na me ne papa ya ye na mfo me ba ha me nante na ba yo me nante na ba me ne ka na ma ba nti me nso mra ne te me chimini e ma ne ye nti we nya politics achi Owusu Bempa achi hwan achi hwan achi nipa achi so for penny police ni ye nane na nsa mo ante se ye se mra achi na ya achi no Nana Kufodo Brand China, and then call. Okay. Yeah. Ade. Muntia and a Jenny, former minister. Muntia. It's a high amnesty. And my amnesty, and the amnesty, so ye. Wouldn't buy boy and young boy who the mobile man amnesty. Say and Kay your mama. Your mama tell me I started a cruise to create your master. Okay. Catch any pan say. Said your mama grana. Embrani china, you bet you say ya. Ayo, and so I said ya what's here no malam say your mama time kapuna and mana to chill nanka say ya. And your mama time, or no casam, or no to mama nanka sambrano, actually say ya, say I bet you say I bet you chin. Ayo. Now I was your for your dear, come did you know SCR and any day can I will share your channel ya. Message or best subscribe to your channel no. My notification bell no so send a bay ya upload the video bia also wait me your notification or phone or laptop and answer with tablet so follow you on all the social media platform so media and a clear sikapa that's na ye besan edi ehia ebi makram